Umhlonishwa Mvunankhulu Dr. Barnabas Busiso Dlamini uthi ke live laKangwane litawusebentisa ke umdlalo wegaluva njengalenye yetindlela yekutfutfukisa emabhizinisi kanye ke netekuvakasha. Mvunankhulu abekhuluma ngesikhathi kusukunyiswa ngalokusemtsetfweni indzebe yegaluva eKings Cup yemnyaka wa 2016. Sinembiko. Umhlonishwa Mvunankhulu Dr. Barnabas Busiso Dlamini egameni lesilo inkosi Mswati wesithathu usukumise ngalokusemtsetfweni indzebe yegaluva iKings Cup yalonyaka. Mvunankhulu uchazile ukuthi sekuphele iminyaka leyengcako eshumini ingwenyama itisukumisela lo msebenzi kanti nalonyaka beyifisile ukuthi isukumisela kepha ithethwe ngumsebenzi njengoba i7 le Malaysia. Mvunankhulu uthi laKangwane liyawusebenzisa umdlalo wegaluva njengalenye yetindlela tekutfutfukisa temabhizinisi kanye netekuvakasha ngekubutsisa ndzawonye bantfu labaphuma lapha eveni kanye nalabaphuma ngaphandle. Dlamini uthi lo mdlalo baphindze bawubone njengendlela letfutfukisa kukhulumisana kanti ukhutsate tivakashi letitawungenela lendzebe kutsi tingagcini ngekubona buhle betindzawo tekudlala igaluva lapha eveni kepha baphindze babuke nebuhle belive kuvusetele lugcozi lwekutsi bafise kuhlanyela timali kuleli. Siyasho ukuthi umdlalo lona lokunene lo Kings Cup lo wegaluva phindze njalo ube ngumbukiso welive ngoba umdlalo lokhanga emave lamanye lonyaka nje sibheke emave lamanye kakhulu ngeminyaka lokuphelile ukuthi yabe khona azivakashele atodlala futhi ke Kings Cup njengegaluva yonke ifaka bosomabhizinisi njengoba asho minister ukuthi uze udlale lo mdlalo kufanele kube nesipatshe kicking. Kungako-ke simbona bekunene nilapha nje nonke mphethe sipatshe kusekela lo mdlalo. Mphethe sipatshe nje bekunene nibhekile nekuthi emabhizinisi enu asetakale ngoba igaluva ngaphandle nje kwemidlalo kulolu emadolo lapho kukhulunywa khona ibhizinisi lapho ema-deals aqedzelwa khona. So-ke ngishito ukuthi akusiyo nje ministry yaka-sports yaka-tourism fake ekhathi ne-ministry yamabhizinisi. So-ke siyabonga-ke ama-sponsors ukuthi nilekelele imbuko yemhlaba isamema emave isamema badlali ema-sportsmen batawuta-ke nabona beva ukuthi kunyenti lokutawuzuzeka nangabe uphumelele. Mvunankhulu uthi kukhanga tivakashi letiningi lapha eveni kutawufaka sandla ekuthuthukiseni umnotfo welive njengoba kutawunyuka imali lengenako elihlangotsini lwetekuvakasha kwenyuke linani lemisebenti letawutfolakala kuphindze kwenyuke imali yemtselo letawubhadalwa bese live linciphisa kutsembela emalini lebuya kasakhu. Indvuna yelitiko letekuvakasha Jabulane Mabuza itsite balitiko babonga ingwenyama ngalo liphupho noma-ke umbono walendzebe njengoba uyatitfutfukisa tekuvakasha eveni laKangwane. Lobikako etindzabeni teSwazi TV nguSibusiso Ngubane ana Fabrice Musonera ezulwini.